Kimako one kitambite tauni ya Kathwana nyuma ya ntu kwethiria mwiri yonto murume umwe yutei mukawa ni yumwe kiri tauni iyo mwene mukawa yo ariwa arokire rukire na kwethira mwiri ya muthako uyu rokumenyekana ya Morris Muthomi yutei riko na mukawa yo awe yuithitu na yuna maringango na tharike irido thingone roriko riu Samuel Gishima aina riboti. Morris Muthomi Kinyua kamwana ukurubo miaka 23 kuma ntere cia munguni wadia igamba ng'ombe akomanite na gikuo giake utugoba gukira imunthi ara mwiri wake utetwe kanyombani gakwa igangu gauterie muci wa Kathwana na ntu batakumenyekana. Kiri baratwaranirite na bo gutire we amenyete kagita kongwa kara auragitwe kana gitumi giake kuragwa ndamaka mono nkuyarukire ndandethera ntu boyorite agwakwa mona askari ende ngithikora ndethera muntu muragete wagu au nkunia mbigaga nku aitu shangaita mono tutikumea imbi endereaga nwakandaya ni urukire mboyete wera kama kawaida ndandethera ntu baba inge mono boyorite aga ni na nduga imandamano nkethikeria ndagwa kwe muntu mutiaga ndaraithirie nona wabu kwe na kimba kiriagu ende tutamenya mwana uyu ko akuragiritwe na katomwithiragu. Muthomi arionekana ukwa ikuo kia ururu bunene kumania na mabirwa na matonyangirwa mara mwiri wake ukonekana uri namo arionekana ta muntu abore twacoka betho no tu kuonekana mwiri wake wina marema na ethe na njira agarukire athibitisa imwana wake tutimba kwa insecurity ri Kathwana no tutana ithira kisengitenu na rira inya kwagya na gauntu askari betu batwetigaga na mpwe muno kuringana na antu bamuci wago amwe na barabangi bakumumenya aigitwe ari mwamba ari nkuma na ruarua na ingirito rumande no ntu bwa ithugani rwere wamba nigombi mwana uyu muruaya ndegire bora kumire na twaya kwana na ari mtu mweja muno ari mwamba na iya into byantu eto amukanagia dino tuko ni wana ntame dini rombe mbokero kendero mandu tambura buralo dangirwa lakini ende no ntubwa maicha make no ntumake nyemo echo tiebo ngitokeroda ni werombarira nkoromba tore ana bani ni kaneri kaleta ni gogu ankuga anoga tweka no thuka yaka muka muntu wono bai muntu na ni nerire atikathuke kamuka muntu kaire no ntuba kuona chamariro le boto konyamara tore aga ugu kurundu kwenda kwera mbewe no njethi my friend erutane kurimia tikwega macungiriro imama bona mwiri wake ninujukitwe iborichi wathikwa mochari ya chibitari ya rufaa ya Chuka warira akariba kurua batige kujukagia watho njarani chiago ende banenkanagire athuganirwa bagwenyangia njarani chia borichi wana kaigwa kama mtoto uyu igwe kaunire nyomba yaku tikathuke sheria njarani kwina thirikari akube no ringe report mwana toju akagirwa no ntituringa report na bakagirwa at least nyamuntu no abandike ari nsera no nsera tiga kerege ku bantwara ana beto barothagirwa counseling na bagatwika na babega Reporter Weru TV kuma muci wa Kathwana gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gishima.